suffer chabosom nsem so na se mem so video no so wahwe bi suffer chabosom de me for dey ha asem obete no ni kromfo te a ebe ye hu na first of all the ampesa mem bisa ni say suffer de wa worry nsem ebe to publicly se bia no yiri ni obi mpo na de we obeka Bible no ka say nimdi a me man ni nti wayera me ntwa no Bible say nimdi a me man po mu nimu no wayera chirabosom nsem obeka na me se me nka bi ba de papa na ye na ye me time chirabosom na ya masa akọ ye fa ne basi wo de wo wi afa ne fa sa guy ne ho basi bi ne basi sa basi no on the social media na kwasi asam kwa na sa akwa na odi sa akwa na de a ho ye no e fake me sra Ghana fo nyinara e kasa ese abrante na efe ne basi no o ye fake basi billion o ye fake o ye fake me say o ye fake mo obi ankon wono kasa me wo reason so wo ha say ya na ma me send voice ne buy so wo ha na ma me send voice ne buy de we na chirabosom wa ye no wa ya masankofo we mu nyina asole etie nyame adwuma how say so for Awurade afre wo so de begina ho e be kasa de story book I said Bible no story book how dare you nanti se bika fracha wo ba wa wo no wo se Bible no story book wa enti sa e de ba de na se Bible no ni ho no ma e de ba de na wo be ka kire wo ba no se wo ba ne me a ana wo me papa no pa na ti wo ka sa se we se Bible ye story book wa se bika fracha e de ade na pese misua wo pese misua turumutu wo pese misua gay wo pese misua niema bebre meboa no so fun kasasa enunti na sometimes no ya kasa almost say yakoma ekoso no ade na omudie no se bika fat ye medina unim sa temidie na sisi a ubie social media ho eno na matre sa kwan na matre ye obeboa ye nam so utima sepa hwe so fun kasasa sofo enkasasa sofo de o kasa hunkwan ya obefa so obekasa asam no utima sepa hunkwan ya obefa so obekasa na o fiti prekope be kase Bible no kompa da ho no kra no e story book Bible ye story book Bible kuro ya no eno na ama yenya ne police wom Bible kuro ya no eno na ama yenya fire service fo wom Bible kuro ya no eno ne ya ama yenya mpanyimfo wo Bible nim wote masepa ama yenya nipa bi mu a ene aban na ankasa biebie niam na Bible ni ho no mabede no abu aman uko US a omusika omudie dollars no oba twero so se den in God we what trust. I don't know man say in Tigare we trust. Oba da ben. O say in God we trust. Who catch them say Bible na da on me story book. Aya na say story kokko na nse ne ba ntekuma ene hwan o mo keka ho no. Osofo Awurade be proud. So for chirabosom. Ni problem aba no Awurade na epanse no onu aba be ka na ware mu nsem me na be ka cho me say da bi o nyeso no be ka wale nsem Awurade na expose no eno ye brofo expose no ye brofo me ba cho what I say expose yes ye brofo Awurade na expose no da bi onu no de na asem be tu dwa o onu no be ka say ne yiri say ne oba foforo akọ wo say den ta ware no ware bi o da bi enyeso na I mean na so no aka na asem se nipa ankasa go se woni Reverend Yas bebe wo bia mechia ya papa Reverend Yas ona bo nwum bi o say so nipa yo nipa bone ya onyankopon beka bi ya mano na so obi ye Awurade bone ya won ne beba cha wa mano asedan kan nyankopon se wa ma ye ho patafo odimafo Yesu Kristo ono no ready my yen o say so obi ye nipa bone ya onyankopon be pa cha wa mano na so obi ye Awurade bone ya hwan ne be pa cha wa mano chirabosom wa ye Awurade bone nti obi no be pa cha wa mano mimi ntimi ko pa cha o se obi ye Awurade bone me ma san ba na be wa ye Awurade bone asem na obi bi na no ka kire Ghana fo no eni kwa so kasa sa nti so president adi na se dia mampanyin ne mawa ene sa abosom na ado o pese ye de bu o man no
because so to abosom na wo tutu abosom na wo twini para ba Kristo mu afa twu ni para ba Kristo asa be wie be ka kire say asem o kan ya me se me wura figure ade obewu on ko heaven ta me se kire abosom on ko heaven ta wo se ba se wa sere Awurade wo mu nkoto dwa mpa Awurade tawa me abofra we na me kasa me se kire abosom ma mu nkoto se an sere Awurade a kire abosom on ko heaven ta me na me ka kire wo me se kire abosom on ko heaven ta so wan sere Awurade se Awurade asama be kan no me ya sorry a on ko heaven ta ade na mo yasa mu kunya me dwuma ho fin kese se utimi so for panyin me bie wa no de se wa no se Bible na da ho no eye story book te say dey go school go share no me kwam go school na ma bon kakranti me shade ni ma dey sa na yesuya and now is a name of me hu yemobo embro no troy se ne be ya omo bomb be share the rich culture Chirabosom empatchels aja me se Chirabosom empatchel e wo Awurade anim ensere Awurade se Awurade maka mano afom mesere Bible no me anam kan ye wonu masem no kwal bibia wo Yesu te se Peter money we mo baba ye omo de koy Jacob no mu ne yi Awurade hu ne mabo me se won pa Awurade achew tu ne ensansama aba no me se Awurade na de twena so one ne yire nsem na Awurade na twena so na se wa wari 3 account ana one e film ten de aso me ne so de mana that day na Chirabosom kan sa asem na no that day na me nsi aso dem obiem that day na me nsi aso dem obiem adentia so fu gina manim ka kire me say in the name say wonu oba bia kwa nti ne yele hu ye ne yele dwa o se oba no waware o di kan ware ne sofu pen ne yele dwa ana later waware 2 e dia kan won ne o ma wo enti no eno so no boni be na ana me kire say ye me ameti ha ya so waware 2 waware 3 2 numpa sofu kora ni kwa sa waware 2 waware 3 anta wa dodo anye o waware dodo say aide se Bible say David mo Solomon tokuro bia sofu bi be so wurem tokuro bi be say ni pa bia brabo tokuro bi be say ni pa brabo so te unze ni tokuro bia ne wurem o ni tokuro bia ne wurem o sofu ni tokuro bia ne wurem asofo mu tie me sere mo hadan ana asofo obe wale 2 obe wale 3 obe wale 4 o kan ana me bia Bible ne kan kire wo no say na asofo ho san kwa ne yaka ana konfo kwa siampa nyini bi so abefrem tina me bi Bible ne kan kire wo no wo say se wo be pe no kwa sem nie se wo be pa atwafuduma ye kasa atwafuduma e kire se nyameduma asowe adwuma so be pe se nyameduma na no fa adwuma pa nanso de se wo nipa ne se ye nya ne ho asem bi nyadan enka Chirabosom ade wo ye nya ne ho asem aka anamba na se Kristo kura so ba ye nya Kristo ho asem ye nya ne ho asem kan ye o ho asem bi na ye benya aka no asem na ye kan ye kan se ye ka boni be na Yesu Kristo be ye wo beti ma kire me boni na Yesu be ye anu de minim bo anu de woni boni Yesu be ye Yesu wo nya boni bia enso nipa e kan no asem enti da pa de da be bia be kan o say wiasima won kwa de be kan ho asem o be kan ho asem ye be kan ho asem a asem na da ho no asem na asa ye story book enti ono kra on kan Bible no so you be o kan Bible na kon kasa asem na story book ade ye story book no on kan tina ohun say story book enu tina Awurade so punish no me se Chirabosom asori begu Chirabosom asori ba begu me na me gira ha na meka sa Awurade tiase a Chirabosom na asori ba begu Chirabosom na asori begu che woni nyame benya asam abetena se woni Awurade benya asam dabi o se do be kasatia ono no ode no be che no o be kasatia hon konkron no on fa no nchenda Chirabosom akasatia Awurade hon konkron Chirabosom akasatia hon konkron na woni se Chirabosom na da ho no Chirabosom na da ho no tumi wom Chirabosom me yewun se Chirabosom no Bible na da ho no tumi bi anim tu o me yewun se aya cartouche ti akora bia betimi de di agro nkramofon tumi fa emfa kururan eni agro da
nipa nye obia so na sokowura mu okramofo mu na ode untumi sokowura mu simple sa te say dey so Bible mu no Davida but chebe so me hunu say Bible no kre betima tie ko toilet that is why nipa bi mo sorry a omo so edim kwasasa mo Ghana no na so me tie ase no me misha Bible na me maame ene me papa mo de tete me kira sam no ne de tete me kira sam no na ma me hunu nyansa kira sam no na ma me hunu papa ne bone ti sa o ka kira me say Bible ne ye story book a o pese me kodi bone o pese me kwatutuo me boa adana mo yesa say wade de musi ba bi ya mo kai ba bi na mu free why na mo tutu say nyame din ebusiafo yese nyame di musi ba bi ya eya mo kai bebi a mo free na mo susu ensay nyame edin eye brother isu ti aboso mo mpa nyame achew yesofo eye bosheba the nation father ba kope osicha abosom empa nyame achew afenso Elisha epe ate adofo let me ka say subscribe like na share program no na adofo nso ehu bi high expose wo jimedi person di umbon dewura fa number no aso na ne entwe nkomo ye no be kasa fe na ya hwe ne edimu dewuru e de amai yetwa ye nkomo no so sofo ye hwe bi sofo a wawari bibia na say ode ye mfa no ye the whole Christianity no say Kristo ni ube wari bako mienu because si ehwe mo ube ka say na Solomon wari dodo David wari dodo Abraham fani yirechi je say omude omu na ye sam fato no awari dodo Kristo ni ye medase mini awari dodo de enye send sofo ube wari 2 more than 1 ayebone I said Bible baby enu akasa wari dodo ebone edinti na wo se sofo wale mienu o wale miensa se bia opetu ni petre na e ka wo de ayade a kwan bia ni ho a wo se sofo wo fa so ware mienu miensa wa esi ai no sisi ai me pese me hunu se sisi ai no bonsama betana Ghana ana sesan o ba bo she ba se ye hwa David ware bebiri ni mprafo no aware wo no sofo bia no ka wo benya e wo se wonya oba baako na wona ne tena ebi sa asem no e Paul na asem no ka se ka menku anka andi yente Bible ni mfiri yente oh yente be I say Paul no na e kana se ka ono anka se de damu no eno na damma nipa bia Paul no ye den se ne minimum anka Paul ye den sofo se ne minimum pa ka Paul ye den apostle ti se Paul ama anka sofo be na beba o ba won say meba se Paul sanka wa ama ka sofo be na beba chirabosom be o free chirabosom we sofo chirabosom wan o sofo chirabosom be Christian minimu no de meka na asem zie no sofo sofo mun po ma breso anka mu ya sofo onya sofo bia chirabosom nye sofo o katatus ho ata ayi ka ze katus sofo chirabosom onye sofo menya sure so yo sofo me medical ka say me so o ye sofo a on pa urade chew because we di kan ye osoro ene urade bone enti awari dodo ne enye se enya chirabosom ko ho asampo na ba ye kan asofo bebere wo Ghana ha o mo ye sa de no o ma wari wan o ma obi wo kra wari asa ja ne yere no akofo obi foforo ne sa ate eye bone kase e wa urade anim asofo na mo wari na o ma ja o mo yere no ato ho sabi ka fracha bra na oba na wona neti ehia mu ahokyere mu no na mo bura no well are they omo hen na sa ma na wo ene wo mu so mu kuta to ne ade no sa ma na no mo hen edie be na beba osofo tirim se me yela me na neti afa de oba na me mpa ni biem osofo akono okun akono ku asofo bi mu asofo bi o Ghana hanu mo kan kurew erwade nsa wo mo suo but enam sa na ema we bi ntino mama nne omo wo sere nyina da fom na enu sa na ya attack na so mo suban sa na ema na ekoso no eye on se enye se ya attack asemu
we ono ankasa ne personal life wa wo live na say wonimu kono no wonimu se yese agro be yeda efra no pa nti ahyase no ene o status ya sa ade no na wo se o chai wa nyai ene o de anyini de onyini ye no wa ba ba dane panyina kese bibie bi ope ye wa sofo sa bibia bi on ye wa sofo bebre ho omo pe bibie bi omo me ni asofo bebre ananti o ti minima sama meka no obi ebi pe bibie bi obi benya we yen fama no on sofo me na meka kire o na yo ma na on preach say ye me mpre se japade ye mpre se japade range over no dem no on tam na on fanche kaso no mugugumu no omon tam no mon fanche atuma na ye ne ayo bi de o ena faso tirimu se onye no tra keke mfa ho nida se ye nturo na wo twa e kire wo sole ma eda wanim how come say sofo wo te yase awurade abo wo se ne saso ne ne suban so wo firi wo yirechi akofa oba foforo ene na anyinsan awo na wo yiri hu ye ko kan ya wo jalai o so wajan eye bone kase saka wo yiri ka sa sem kura no enka yin kotodwabuo no panacha they na ka say during politics time asem we ene kwasen ko bi mpoti bi obi tibi asem we na pie sa no ene kwasen ka obi kwan poti bi na sabi ka facha wo papa panyi no wa sori aba ba gina social media so ba kasa asem we ama me abo fra we ya me gina say me kire o sa de we ya wo betima di me so president me kan kra na nipa bi say enkwara bi o ma ba social media mu ade amu na mu ade e sa ma twa to no sa sa no so ne nam no ade amu ye nyina ya shit aye tan de eniema e fa kwa mu ko na mo ye eniema ma nipa woni se de mu ye ama nipa bi mu ko ba so mu ko asori bi niema tan asofo bi mu niema mo ye omo ye niema tan de bi ma nipa bi mu ko ba se asori ko bi mu nko bi mu da obi nko asori bi obi so nko asori bi obi so nko asori bi mu enam de omo ye no me wo fa ba ko wo so nko asori bi mu da enam ne asofo no bi mu ye Ghana ha nti adenti na wo se basa nyame djuma ene yama na to fom se nyame djuma na ya brand as se nyame djuma na ya se ya djuma ne sa no me ba ya mo ya no mo pasa mo se generation no mo pasa be duri yeso no na je say aye me musa de me we da me fama no but ye makwan ba me busa sa di we sa de ye chima dwen kakra na busa se sa nwoma ya omo ye omo hu se nyame bia ani wo nti na omo ye sa na se den ana me catch up say ni omo ade na omo ye no omo ankasa self interest ene ye brofo okay but what say brofo na me kan mu so just dia this a wi a o camera man ne kira wase nyame ti ase self interest je ono no benya no ene hu no odwene hu what you say pa asofo bebrebe atopa bekumu sometimes enye bibia na ye o se ye woni ma nyina nkwan na so nyene nyina na he de afaka yen ube wo baba ayi baba wa no fefefe o dress pa no gina o timi so ba nie na so se yale bo sai ni pa na wo hwe ni photo e bra na ho fa na yale bo na ho kasa wo no a e kire se ni pa tumi konsesa e wo nyame anim okay tinipa bia wo wiase bia obetima konsesa e wo nyame anim o kwa be ka se o kan sesem a e twi na waka kire wo no o kon sesem kire se bibia betimi ato wo betima wu nipa konsesa wo nyame yale bo na wo da wono na wontumi nya ho hwea o konsesa e wo nyame anim tinipa bia wo tiase be ka se wo ni da ho ni ma bi ho no ma mfa fale mu ni ma bi ho no ma wo nya bi
Say ye kasi ye din sama ko fo kan social media na etia no kwasam ne sa hwa kora nkan so nyame adenti na wo se basa mo kunya mituma ne ho afi mo nya mituma na amani mo nya mo amani mo nya ma nya mituma ne asofo bi mo amaye bone etie Awurade mo nkonkoto dwane na mo mpa Awurade se Awurade ya bone etie wo soro ne asase Debi sofo de wo benya oyere baako na one ne te oyere baako na one ne te se bi ka frache hwe wonim se nkra ya me sofo baako wonim se obi a poison odi oyem pento ama na di enti o tia ye kwa tia mountains na nipa na ko kan ye nipa na ka so no a poison sofo what kind of brain enti sofo na wu what poison a o tia sia na wo kunu kura wo kuna fa na japade oba na kuna fa na japade no ni wari sofo na ware no akofa gen aka ho interness wo kunu wo kun sofo no ana ketwa na sofo no kofa no ba na aba akantan japade ni nyina so ketwa na ekun sofo na say ni wife ketwa na ekun sofo no sofo na gya na yere no akofa ketwa no e wona ketwa ne te ana sofo na ku ketwa gen na ekun sofo no nti sofo na wu ana gen na ketwa na fa japade na eja de ono no bre ya ono sofo no tana ye nyina nti asofo bi mu hono ma sa na wo se to wo no budi sua nyansa o yampentoa o sei ye kwa chairmantens o yampentoa sei o srebo ne fache o yampentoa wo kuna wie srebo ne fache o be ko ha bi eja no o sieto wo kuna wie srebo ne fache nti wo be ko ha bi eja no te what you say sobo emma bebebe emma yo ufa ma sa ye den upe ma ko hin yen ya hia se ne asole yo me me ti o ma hia se na masole okay what you say me ma hia se na masole ba se nipa bi wo hia se na se wo ka na so be se obeje ne funso atuma e wo se wo mani hunu sa de na wo ye no a mistake no oye no to wo fa kwa wo sa wo bona dream ba no ekwan ni it's for ekwan no nam so no me ba ekwan no nam so no o dabi na sa me mentana wo sa me ba me fa me sa me ma fa kwa bone so a me ne ma me fa mu no mentana wo sa me ba bia ma wo no e ma me fa sa kwan na mu dabi da na so for me ba o yen hwa ware dodo a David mu ware ye because no mo wo yire no mu Solomon kwa de 1000 ne yire no 700 pra 400 sign na no se no nyame ne ma kwa no sa ebi kwampo no David ko fa obi yire a okun ni pan kan nyame ka say sanka dem de ma ona nso anka kana mi fa bi nye de nka o ma we enti na ware dodo ne de o se ebi un say ka fuso bi eni ana o se da America Ghana hana ankasa no sabi ka frache nkwasi asem wo Ghana ampo umbusa question kura no ne sa de question you ano onso maka bia ma bia to utirim be de also ka kire me wa wote a wo ka kire me na say Bible na ka na Bible ni mu Bible dim to say bi bisa na ya de wote a wo ka kire me because ya anti am David ya sama ka kire me mu sabi ka frache se Solomon ni ayi David Solomon ni David ayewe nti so pese so ye bi sofo me ka se me ye bi ba me na me o ye bi to ka tara sa wa o se na wo busa no ewo mu so mu so no mo guess ni ade edos akwese wo Ghana na busa question matese aso mesi we pa ni tiri mo di se o Bible ni o se ampa David say o Bible ni o se ampa o question o tia wo busa Bible ni David mo ya na mistake na mo ya no kure wa Awurade Yakobon wa mumye nya na yen ka no kure no no kure o se and the truth shall set you free anu ya brofo no kure mo de ho adenti na nipa mpa ne krosa ade na nipa na ye no fekere ade na mketire nipa ne se asumasi ade a wo ye na ye bone na wo ye no jai
na nipa na hunsa de na wo ye na ye bone na wo ye no wato ne ho firi ho but we de wodi obi me say da do we nti no se wodi obi ati panyine bi achi na panyine ni di bone mpa ho ntumi nka me won panyimfo bebebe wo hono ma omo di nkofo panyimfo bi emochi me nipa wo bebebe wo hono ma omo di panyimfo bi to so ye panyimfo wo so omo di panyimfo bi achi panyimfo no ye bone but omo ntumi nka adentia because of say kakra bi a wo benya se oboto nti no wo ntumi nka panyine na sam na panyine no so to no wo jimi obi jimi so wo so ma ne hu se wo jimi person che say chabosu mu jimi na me che se nipa bi wona wo mu jimi a e wo se wo ma wo hu se nipa no e jimi no mu jimi no aba se chabosu no wa nkotwe mpre wa wari o ma se ma cho mu nyina mu ko Pentecost enye girlfriend members nyina obi akọ na Pentecost obi akọ na Assemblies obi akọ na CAC obi akọ na Apostolic obi akọ na Asole obi anya yo obi akọ na de wa ma church obi anya ekuyo obi anya omo bodo wura munyani o doko munyani you go ma so na asebo obi anya ne munyani mu ya munyani ye hu wa ma church for ye hu mu ya munyani munyani members ni nyina hu ya munyane una say obi anko na Pentecost obi anko na CAC obi anko na Assemblies obi anko na baby they started as one man churches anu madu bebi madu Pentecost eda betimi ayi Pentecost so for ma de ni sa pastor no obekwa kofa oba mienu ana miensa sa de na no enka catkis ebekwa koyi ni niema egu nko ne bag bi o de ba ye bia ko mfa ba akokora ko dade na no pana ko maka ko yi ye be yi ne niema nyina to egu ontumi nya sada Anglican ni sofo bi no betima wale mienu miensa CS sofo bi ni Ghana ha obetima wale mienu miensa o se bi a mo ware na bi mo girls here and there mo be kan o se because some bi a yen prince some ware tunu bi o girl or dia all na me kan na wo dia wo ye wa chire obi ni send obi eni na no dia ya koye mi se me ko na mi ni me dey na e da so kabu dey na me koye na no asem na dia na si e chire we o ti ame na so hallelujah wa mi tell us you o ya beti ase o ti ase ba dabi e kese ye kan okura ma nipa hunu se no kura na ye kan no what ase no kura na wo se ye kan se ya kan okura na me afi na me ba me young boy ya me ba me so me ba be fa o mo so akwan ne so na afi me so so ene o mo wale o mo kwan bo wale 4 nti sa me de me wale 6 anya hwe o ti ase wonu se obi ni ma de bi o be ye na anu bi nyame nko aka den kam ko ye bi e ba de hunu mobo den obi nim koye o se den obi nim ye onye je ko 4 pants na wo hihye no ale ka so kwashi pants me ko na ye pants bo na me ko je me ma bo short pa show me young boy am so amebo enka djuma we na nka me so me ba be o ti ase no awose mo kire ye kwan pa ye be fa so na yeso ye ba no yeso ye be fa sa kwan ni bi so enye sa de mo kire ye no onipa bi je oba ba kire no ye de compare bible no na se hwe na se ene bible no bo abira ye be ka ye ka se ade bo abira ata se ade anhia ene bible no bo abira ye be ka ho asem wa ha anya hanko a tinu ko na meka kire nipa bia wotie yen no ko na meka kire nipa bia wotie yen mesrɛ mo asofo a mo wale 2 mo wale 3 muntum hofo papa na enya 2 se woni nkolampo na tifie mpa me papa na friend George Kodayama omukoku no tunsuom e wo Kenya ase Nimont ntotoro so asam na mekan me ko school e won kasim RC en kasim Roman me wie na meka se me wie ho no ma think say class 5 nti class 5 no na ma bon no mpega me ko go so obi me gina P5 me gina P5 no me ko go so ma ko gina P2 e wade tie ase eti mesramo me papa ho no ko wi Kanya ase ntotoro so me papa wale me maame
me papa no yeseremni owale me maame owale me maame ana owale ni kurom ni baako okay akire no kofa oba baako bi eka ho no be ye 3 me bawo me maame hu se akofa oba baako aka no biem no ana ojaye ana no jaware akofa ni kurom ni no aka ho no ojaware no me maame jaware no anche bia ana papa adwuma seye me pesa me kire onipa bia wotie me ade wa Ewurade betwetwe babafo bi muka Ewurade betwetwe babafo bi muka Mewura wo asema me kana meme okofa oba na ka wona mama jaware afi mama jaware afi na ye ya betum e kasa wo bia betum what you say like me hu say the missing fanka so mama ni wo ye nenamu bisa ha because of say ye mama ni awale na say me papa me hu ba bia me ko me papa tim kasa me ba be fa me ba yawo me mama so bua me ntia se da si mo ya me ba me ntia se ma ho me fa no yese me ba be fa me ba we yese me ba be fa me ba we yese me ba be fa me ba we so bua yese me na ko school ha yese me bua ma no ko school ha yese me na ko school ha omo de sa ma ko school and papa es duma say no ye court no ye duma court circuit court e wo go so nti asema make onipa bi wo go so bi anim go so circuit court nipa bi wo ho bi anim say me papa be ye duma ho me papa na friend George Kojo Ayama obi anim me papa ho eno de konya adwuma bi oni mo ntontotoro so kanya so wo mutu gold no mines no me papa aye adwuma no atunk say o ye adwuma no be 6 months amesa na 7 months mu no de ko ye no ko wuye owu tonsuo omukun no omobubo na ma na ye mre to hwe o ye mre no no mpagia ne se no mo de tonsuo ti loki e cha na e hye no e de hu se e hye no e hye ne de nsuo ni e no mo de hu se nipa de ayi dam nim nti obukọ fa machine no mo de tu dam nim nyina no mo yi nipa no obotwi nsuo no gu another dam mu no mo yi omo hu se papa da nsuo ni ansa no mo yi na free nsuo ni papa a wutie mi a wo ye sofo awale dodo ebekum wo awale dodo ebekum kra awale dodo ebe ma won ko heaven o ma be ameri free bar ntimi nim ni America awale dodo esen kola se be me bia wo be wo ha awo ha no esen kola e man kola no krampo no they never feel happy anu ya brofo amaninji yes asema me dia baynie me say me kan brofo bia anu ya brofo what I say me me kan ya no kan aja ho me kan ya brofo what I say it will never make the children happy brofo una dem ko school aba chere brofo ka it was for na because subscribe like na share ko na e de mu no ye say kan say agro eso na ade esa nkrasifo